Možda bolje ovo. Ajde. Aj isključi muziku bolje. Ne. Ne, ništa čuti. Ajde, jesle. Vidjeli ste. Da, ja počeo snimam. Ja snimam sve. Aha. I poslije na ovaj tvoj. Sad ljudi, malo ćemo se danas zezati u farmingu, 15-ci. Evo, za sad smo isekli 2 drveta, idemo da prodamo. Ako uspijemo da doteramo ova 2 drveta. Samo da pređemo preko ovog mosta. Gdje je most? Tamo je most. Treba kupiti novu kameru, pošto snimam preko... iPhone-a. Ja, iPhone-a. Sad čekaj, samo da pređem preko mosta. Gle sad kad se spustam u most i pretvorim se, gledaj sad ljudi. Pazi, dobro je, prvi put sam prešao da nisam udario u ovo sranje. Op. Malo ćemo da se više glupiramo nego što ćemo raditi, ali od iduće epizode krećemo, znači, da snimamo ozbiljno. I, znači, ovo je samo zezanje, čisto zezanje. Sad čekaj. Minđuša. Da, ovo. Wow. Minđuša. 222. Prodali smo. Ovdje smo ja i moj rođac. Predstavite se. Zdravo. Zdravo. Znači od iduće epizode stvarno krećemo da snimam ozbiljno. Treba kupiti novu kameru pošto snimam preko iPhone-a pa onda... Problematično je, kako zove, teško se snimanje, ali... Znači... Ako može, kako zove, makar 2 subscribera, pošto imamo već 1, može još neko 1, bit će nam veliko zadovoljstvo. Da. Samo da doseram kući i to će biti to. Biće kratka epizoda, ali možda će biti duga ako ne budem umeo da vozim u kršinu od kamiona. Vidite kako čadi, motor propao. Načisto. Pokaži im sponzor. Sok. Sponzori, znači nemamo, kakvi sponzori, Lazar? Evo ti tamo sok stoji, to je sponzor. Sponzor! Znači, evo, sad ćemo doteramo kuću, tamo dostavimo. I možda ćemo ostići još jednu jeliku. Možda ćemo... Ajde okrenite se da imamo kako izgleda. Ma ništa, ne može slupa kako zove. Možda ćemo krenuti da snimamo i Minecraft. Sam da vidim kako zove, možda ću izbaciti večeras već ovaj klip. Sve zavisi od toga kako zove koliko ćemo... Evo, malo smo glupi, znači za tovarenje drveta, ali se trudimo koliko god možemo. Evo imamo i Kamaza isto, vidite. Ruski kamion. Uglavnom je sve rusko, pošto mi igrica isto na ruskom. I to je sve na ruskom, znači vidite. Sranje kamiona, imam ovo za sečenje drveta. Pokaži kako seče se. Aj pokaži, seći brezu. Seći brezu. Ne može se seče breza, lazi ti fale. Duhaški. Jesam li normalan. Evo, na primjer, ne može breza, kako zove, sad će se nešto pojaviti crvena sloga na ekranu, pošto već znam. Nešto će pisati, ne može, tako nešto. Ne može se seče breza. Dobri. Glup su može brezu. Pa da, to jest sve. A motorkom? Možemo motorkom. Kupi motor, prisjeći. Plemeti poljubim. Udupe. Ček. Možda ćemo snimati Minecraft. I to poslo. Kakav ti Dejan ovo prethodni snimak? Jedno pitanje, šta će biti tamo? Evo, znači, evo da ispunimo želju, vidite kako sječemo drva. Mi smo ovdje drvoseče. Okreni bolji ugao, da vidiš ljudi kako. Da, i to što kažeš ti, Lazare. Evo, znači ovako, bop. Prosto jednostavno
I sečemo drvo, natovarimo kamion i vučemo na prodan. Bole me ruke u držanju. I to bi bilo to što se tiče ove epizode.